What's up guys, welcome back to my channel. What's up guys, I'm to follow how Celes, liu si channel Da Silva Celes. Ba edison oi na ukar kulit bosiro dot ba tene kono ba atividade ou lalau serviço lorong inian positnya kolega nya aling ne bin balum nebe halo atividade nesan iha negócio ki no atividade extra kecil nebe ni halo lorong iha ni atividade itu aling feto nebe hoidade se jovem se jovem ela nia ihe esforço macas deve so insatu bele sustenta ni moris loro nian e nomos ba necessidade selo ali usini atividade nessa negócio ki tamne malok sel hotu how convide hotu tu acompanha how nia dar ali barak ho itenia colega itne bing ni ali peto e depois la luha like comment subscribe. Oke, maluk sila to hanesan oing hau temitena oras na dalam alin ketu na nozori bel fatene naran e baik na maluk sila to ne be acompanha ela channel YouTube dan. Hai, Betari, obrigado Bara. Obrigado Bamau, namu convido na hau mai ini. Dia kana naran filme di Korea. Hau ne be hau idadi 26 anos. Oke, 26 anos. Pegang studi engineering informatika. Nah, agora dedang hau ia negócio kikida. Hang kalang iha farol. Oh, sekolah lolos nih engineer informatika. Wow, agora bapak li mete. Sim. Oke, Idane hanesan serviço emagen kuliah Indonesia kan serviço sampingan. Sampingan. Serviço lolos ada? Serviço lolosnya mak hanesan han agora ada kau abuka hela. Ya tinang ko tu piba hawia serviço contrato ya sene nomos dia ta serviço fatin serika. Depois o contrato hotu how free mene hotu ang contrato hotu então ao passa feiras hotu how mai fila fali hodi hemis tivo de loke fanga hangkalan. Oke, hangkalan negócio ki inisiativa itu buat yang kau família mau beri gagal I how rasi tambah antes how tu passa feiras ne how iha kolaboração com prima san join tarik serviço join hanesan fanga hangkalan depois dele au aprendo na buat barak então how inisiativa hodi loke rasi ne par how nian rasi no hani prima ne mo hani bimin nian rasi osang nih di sini be osang modal ne ni hau nian rasi tambah umetnya kan how serviço serviço sudah itu mani tapi sidane mahira how ba halau hani kursus Inggris ya Australia hanya tiang mos tir hau bana ba no hanya tiang Inggris te osan selu kursus ni então osan balu ni haula ujo di halo shopping ka buat rumah ba hera ba mabe hau di raha mutu kalau osan ni odi halo kalau hanya di negosio ni haula ujo osan ni asa la osan ni ihat ni haula la ko ya tu ujo hawa kare dia musibah osan ni tambah osan pone liu keras dengan hal kursusnya selu nisa osan yang resto entah orang itu osan resto ni udah paling negócio ki. Oke, negócio ki hahu sa pulang kali kepada tani oh maluk sir berhati ni hahu sa pulang hahu iha pulang April ye agora ni atu tambah ke pulang tolu oke.
negócio mesmo belo fan sera e nebe bele explica bem malu harena injira Dia area o fan hang fatine nomos nia haku halo serviço ni ya horas to essa horas começar a loke dia Fatim halo ke hangne kalangne farol basic haburas luta mutu se mabalu ladu hatene kare hawu se cafe ni ba black box entang ni kelaran Fatim ini hawu loke ya tuku hitu kalang entang remata ya 12 horas ou 1 hora kalang bon sim okay mais menos ihan leba ihan menu sera menu mak itu kinor modo bife ujamos ai farina tahang ibu Ihamos ai dila fuang gura jadi okay ya tempe tahu mau apa ya tempe tahu pois Namos ihatang Indonesia yang kan lapang ayam então ita uja kan itu bulu det itu nang manu sona itu kinul itu kinul mesti itu kinul mau ha menciona karena beef mos iha itu sona itu fuga oke itu sona iya oke mas bis ya entre tolo ni cada porsi hira oke aku si itu kinul dolar ida 50 centavos dolar ida 50 centavos no itu honang manu o dalam rumah bolu talapang ayam ne $2.50 dolar rua 50 centavos no itu fuga hanesa ho dolar ida 50 centavos dolar ida 50 centavos wow okay minha receita serne compras não sai ia mercado ga ia receita para compras mesa ka agora serviço mesa sim mesa faz tempo tu maneja tempo né precisa badinha se dari sang hadir mai tem que prepara ba mercado compras em mercado ia larang tabisi compras em mercado mas aí faz sai uma continua bafal loja per hari falai nang man bisa nesi tulatang ay marang ujo motor tang dice bisa kari foto tu basu satang foto ai bene makane sang be saya magan tantangan buat tidak mahal ia lorong hanis ni tang ni halo hanis sang ini tantangan mak mesak nih si mesak loja abtein film orang sudah dia salah dalam rumah nih sang fung aku lokasi ni mah hasawan sang seberapa los asa be nasa kalau butuh tukar kepala lais hal tinggi faham tempo ba comprar sotu fila mai hal tinggi ni aku fung hal tinggi tu aku hanoi mana ba be sira da ajuda haune quando ateno na tenho na então habelusik sira tenda sirseluk ni asa halo modo halo marinade ka asa tempras ani ni hamak tempras oke cada lorong ini be pengeluaran ni hira kan ba comprar kos kale $50 cada lorong ni ba comprar sos ni $50 sekali maksimum $60 sebenarnya kos kan misalnya modo aymara lah konta kos bumbu dan memang temperos saya sama kasih oke dan pengeluaran mak be nasa $50 oke income lorong ya quando hasahin kan sempre ia be tama tem que colher saiga ne para emseluk corona kari inspira jovem cerseluk los kare pang kolega ne ba nibele bisnis nibele loke negócio que ko fana hanser bele hetang osam tamas haula bele los kare duke ba konte vida duke ha online jadi belak-belakan oke dikliu how mus
por exemplo, se um colega feito, né, para pele, nem ia colega se siluk ni hanui bus kali, lap tahu. Oke, income kada lorong kalang de hira. Kalau ini maksimum sentas, quando mínimo 5, 70 ou 80. Então, conforme consumidores ou visitantes serão mais. Depende dos lorong. Oh, segunda atau quinta da rumah lah. Rame 5 domingo. Oh. Domingo ni. Oke, how si fulan sira? Oh, how lo kan? April. Fulan April tomai fulan Julho. It means nia be income ne hira na kare. Malu sih precisa hati na sekali. Oke, income. How riso motor, entah mana sama. Wow. Fulang hira Abril, Maio, Junho. Fulang hat bere rola de motor ida. Mas kali, rola de motor. Sisa sih para comprar flor nian. Sisa ni how usia bahan pribadi. Mereka. Ada yang familia, ada yang larang. Oke, malu sih tu. Corona ini kolega kuliah dan pulang hadir ni bel hol motor ida na ini sisi-sisi lu. Maksud osang nebi teput hetang ne sustento de teputnya ba necessidade de teputnya mereka tu sang kami bele ajudamos alin sir sekolah. Kalau sebahan mesa kalau dia jelas bahan melarang, harus bahan pribadi. Bahan ahli negara sekolah, harus bahan. Ya namanya rumah ni mau family ada kalau buat hidup lah ya kan itu lawas di malu kan kita kalau lah ya los emang kayak hari dia buat hang rumah ni sampai osol lah ya kan kalau tu hari ke husu basusa kan supaya main susah lah ya kalau directamente nak karakter susah langsung kilo motor lah Oke. Ini nih basifis makas los kali, basifis makas. Husi segunda to domingo los kali. Lorong mercado e kalang meeting susah itu tempo atau faham susah itu mas kali. Ini ada sekarang pun di servis rumah kan apa yang manajer tempo. Orang apa yang servis kalang apa yang di kalau aktivitas misal pangahan kalang. Agora itu buat mesa kritika iha emang rumah sudah itu buat kalau servis dan negosiasi dan. Iya. Família mais bem. Alin sira. Alin sira kalah. Oke, inspiratif debes. Sim, essa experiência que não conto com ele não. Ia na experiência quando para o negócio itu hobby bin. Sebenarnya esse serviço tem que para serviço e horas 2 horas sana no dia ni Britânia kalau uja makan kasi kalau uja tanpa compra sih Indonesia aku ini hang mo salah na yung panahang Sistema. How kita membuat panahang dari the place foto kita falmai sa serviço lá ia descansar numa laia langsung terus habis prepara bakas hings ko on loyo de quando be se semana tepat yang tak kabela aguenta to jam 1 sekarang la 2 semanas kau to balik mesa ni asal itu kita makolai sekarang serviço sa senti kamang itu lah tambah asida kita serviço fix então how ujian apa tu betul dari kali kalau nak pakai tu hal kita serviço kali ia malah anu ajuda how kita sira nesa kaso na sa tingin kita how layang sa lara mo tinggal tahu lah Jadi makanya durante el tahun ni, aku nak hulur kere, fokus bah tidak negosiasi, servisnya depois. Kalau kamu tambah lagi begitu bisu, pulang masih mau sama sekali. Oke, negosiasi ini kan kal-kalan tambah lagi. Kalau ini mak $100, oh 100 lebih, oh aku sudah deal ini, 200 sudah deal. Pulang ini kira nak? Pulang ini. Ini depende, pulang ni beli tu 1,000. Iya, 1,000 lebih. Tambah si harga balung ba kompras.
compras tang gas. Gas, pois be eletricidade que Gas pola ni paling pulsa tá. itu nane. Hmm. Ni mehau ni ane sambe. Iya, saya sama gas bakar. So, se gas lehan kan labele hal tidak sekali. Quando gas ni mabuto kalang ni. Ni hau preocupa tere. Na tem sudi fala ai mas ona pan nang mani, se lai fugau nira lai hala bola pan. Oke, agora nih kan disebut lokasi dia karang sekali. Haming ba futuro akan lokasi lorong deh. Ah, ni Hanoi itu na plano atau lokasi lorong ni iya. Bagira hani surat izin saya. No, agora sei trata de licença, né? Sim, E serve. Wow, então bele empresária. Empresária aqui. Empresária aqui. Nem esperança para o futuro sekali. Ya. Wow. Enquanto kita hetang licença né, otomatis kita tem selo. Terus tem selo taxa né. Regulamento ni ya. Puluh-puluhan sekali. Ya. Então sementara ya proses larang urusan dokumen sana. Documentos sudah completo, ni aprovar tama ni. Amba serve batapa surat na bakal laos easy to. Use processo ni beman. Naru use bombeiros, use de idane Saudi dari idane kalau moras. Itu segunda to domingo los kali. O insat ba fai tempo para atividade social, por exemplo, o colega se lava lima. Foi atividade de organização dia. De fal é especial. Ni At fai tempo isa. O colega e é especial né, fai tempo isa. O intebut menciona lah o colega ka atividade rumah. Idane hau benar-benar de tantangan dunia hau, bagi hau tidak aktif dari rumah. Idane hau precisa hadir cedo. Sekarang hau fanga hang matoya uma hora essa né, então hau tem que hadir cedo dia 7 horas da sangue. Ba comprar selesai. Apa compras salah sudah dia se colega haba ter atividade dia jam 9 tem que ser pronto. Tu atividade hau uso que sernya tempo. Hau marca presença e horas sesanya det. No hau fila e 2 horas sesanya para haba fila continua para compras buat rumah buang falta. Oke, ini tantangan ya. Tapi sen hau se fila batei kali. Tapi atividade ni depende. Sekarang dia tem que harus suruh itu ya. Betul loh. Tentang itu hal perkara na hal ni serviço ni. Depois lá hal todo hal perkara antes da presença ni mah. Hal atividade hasilnya sa free. Nih, dia fai tempo. Tinggi jarak tempo tinggi. Depende aktivitas ini kan kita namanya aktivitas ini kan sempre ya informasi di grup itu. Khawatir lah seorang sesama khawatir tidak aktivitas ini. Tinggi sisi kan. How to hal maneja la life tempo. No isi noris. Oke, malu sudah itu segmen pertama sales talk sama Tuhan Edit. Malu katu kunjuratan segmen kedua challenge kita luha like, comment, or subscribe. Ada deh selain follow Instagram. Femia Korea Femia Korea tuh. Oke.